Probiti barijeru nagiba jedan je od najfrustrirajućih izazova za mnoge vozače. Želiš osjetiti onaj poseban osjećaj kada je motor ozbiljno nagnut, kada osjećaš potpunu kontrolu i povezanost sa mašinom, ali znam da će se mnogima to činiti kao nemoguće. Koliko god pokušavali, mozak jednostavno kaže ne. Znam to i sam jer sam i sam bio u toj situaciji. Kroz godine vožnje na cesti trebalo mi je zaista dosta vremena da prevaziđem tu unutrašnju kočnicu i da razvijem samopouzdanje u nagibima. Danas želim podijeliti sve ono što mi je pomoglo da pobjedim strah od naginjanja, kako vi ne biste morali prolaziti kroz isti dug proces. Govorit ću o tome zašto je mnogima teško da se nagnu i kako možete postaviti sebe u najbolju poziciju da prevaziđete ovu vrlo čestu i frustrirajuću prepreku. Hajmo prvo riješiti dilemu zašto je važno probiti barijeru nagiba. Na cesti to nikako ne treba biti takmičenje niti dokazivanje. Poenta nije u brzini. Ne želim da vam duboki nagib postane cilj u svakodnevnoj vožnji, jer to obično znači da vozite prebrzo, ali samopouzdanje u vašu sposobnost naginjanja daje vam veću kontrolu i sigurnosnu marginu kada naiđete na situaciju koja vas prisili da motor dodatno nagnete. Dakle, iako to nije glavni cilj, benefiti za sigurnost su ogromni. Zašto vozači teško probijaju ovu barijeru? Ovu problematiku ćemo podijeliti na 3 kategorije i o svakoj ćemo ponešto reći. Prva je nepovjerenje u gume. Mnogi vozači imaju urođeni strah da gume neće izdržati veće nagibe i da će motor izletjeti iz krivine. Taj strah je potpuno normalan, posebno ako nemate iskustvo sa različitim tipovima motora i gumama. Ali realnost je mnogo drugačija. Moderne gume su izuzetno sposobne i dizajnirane da izdrže daleko više nego što prosječan vozač očekuje. Čak i touring gume, to jest putničke gume, koje nisu striktno sportske, podnose značajne nagibe. Stvarni limit ne leži u nagibu samom, već u drugim faktorima poput kočenja ili prekomjernog gasa u krivini. Gume se ne troše po rubu kako mnogi misle. Kako se naginjete, kontaktna površina gume sa asfaltom zapravo se povećava jer se guma deformiše pod težinom i silama koje djeluju na motor. Tu znači da moderni materijali i konstrukcija guma pružaju stabilnost i grip i kada ste u poziciji koja vam čak na izgled izgleda opasno. Strah od gubitka gripa često je više mentalna prepreka nego stvarni problem s gumama. Jedan od najboljih načina da ga prevaziđete je postepeno upoznavanje granica vašeg motora i guma u kontrolisanim situacijama, na primjer prazni parkinzi, tiha cesta u smislu da nema velike fluktuacije saobraćaja ili sporije krivine gdje možete osjetiti kako gume reaguju bez rizika. A kada jednom shvatite da su gume daleko pouzdanije nego što ste mislili, ta mentalna blokada počinje polako nestajati i vi dobijate dodatnu sigurnost i kontrolu na cesti. Druga prepreka bi bila nepovjerenje u sebe. Veliki broj vozača ne napreduje jer jednostavno ne vjeruju u svoje sposobnosti. Ako niste sigurni u osnovne vještine kako pravilno kočiti, kontrolisati gas, balansirati težinu ili održavati liniju kroz krivinu, teško ćete se usuditi gurati vlastite granice. Taj strah je potpuno normalan i zapravo koristan jer vas upozorava na potencijalnu opasnost, ali može postati i prepreka ako mu dopustite da vlada vašim vozačkim odlukama. Tek kada sladate osnove, kada osjećate da motor reaguje kako očekujete i da možete predvidjeti njegove reakcije u različitim situacijama, samopouzdanje počinje rasti. To samopouzdanje nije samo osjećaj, to je praktična sposobnost koja vam omogućava da precizno reagujete u krivinama, održavate stabilnost i osjećate kontrolu u nepredviđenim situacijama. Kroz godine vožnje sam shvatio da je razvijanje osnovnih vještina i kontinuiran proces. Svaki motor, svaka guma, svaki tip ceste traži malo drugačiji pristup. Ali princip ostaje isti. Što bolje vladate fundamentalnim tehnikama, manja je šansa da ćete pogriješiti, a veće je povjerenje u sebe kada odlučite eksperimentisati s nagibima ili složenijim manevrima. Samopouzdanje dolazi kroz iskustvo, ali i kroz svjesnu praksu. Postepeno sebi postavljajte male izazove, testirajte svoje reakcije, učite iz grešaka i svaki put kada uspješno savladate situaciju, granica vašeg straha se polako pomjera. Na kraju, kada ste sigurni u osnovne vještine, otvara vam se prostor za sigurniji napredak i uživanje u vožnji bez nepotrebnog stresa. Treća mentalna barijera ili prepreka jest prirodni instinkt. Ljudsko tijelo kroz hiljade godina evolucije naviklo je da stoji uspravno i da balansira težinu vertikalno.
To je naš prirodan položaj i način na koji mozak i tijelo percipiraju stabilnost. Kada se naginjemo ili pomjeramo u neočekivanim smjerovima, naš instinkt odmah šalje signale upozorenja. Opasno je, možda ću pasti. Zbog toga su veliki nagibi na motoru prirodno neprijatni i izazivaju unutrašnji otpor. Kada sjednemo na motor, taj instinkt ostaje aktivan. Mozak i tijelo refleksno ograničavaju nagib jer osjećaj opasnosti je snažan i automatski, čak i kada tehnički kontrola postoji. Većina vozača to doživljava kao strah od gubitka kontrole i upravo to mentalno koči sposobnost da se motor više nagne. Jedini način da se prevaziđe ovaj instinkt je iskustvo i postepeno navikavanje. To znači svjesno izlaganje situacijama koje pomjeraju vaše komfortne granice, ali u kontrolisanim uvjetima. Početi polako sa manjim nagibima i postepeno ih povećavati dok tijelo i mozak ne shvate da situacija nije opasna. Vremenom refleksi se prilagođavaju, instinktivna ograničenja slabe, a vozač polako dobija povjerenje u motor i u vlastite reakcije. Usudio bi se reći da je možda ovaj proces čak i ključan. Bez njega i najkvalitetnije gume i najbolja tehnika neće biti dovoljne, jer mentalna blokada ostaje vaša prepreka. Kontrolisano iskustvo, ponavljanje i strpljenje potpuno mijenjaju percepciju nagiba i straha, pretvarajući ga iz prijetnje u alat za sigurnu i preciznu vožnju. I sada dolazimo do najvažnijeg pitanja kako sve to prevazići. Napredak neće doći slučajno. Dakle, treba imati strategiju, plan i svjesno raditi na promjeni. Na cesti to nikako ne smijete forsirati jer je rizik ogroman. Umjesto toga pronađite neki veliki parking plac, otiđite u školu vožnje gdje se polaže za A kategoriju, pronađite neko mjesto ili neku cestu gdje nije velika fluktuacija saobraćaja i tu možete vježbati. Tu možete postepeno povećavati brzinu i koristiti čak i kontra upravljanje, to je counter steering, i svjesno dodavati još nagiba u kontrolisanim uslovima. Uz vrijeme, praksu i strpljenje i vi ćete probiti tu blokadu. Strah od greške i pada nikad neće nestati u potpunosti, ali se znanjem i iskustvom itekako može smanjiti. Hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i što ste bili tu. Evo, ako vam nije teško, lajkom i pretplatom nam pomažete da ovaj video dođe do drugih kojima ovaj video može pomoći u sigurnosti tokom bajkerskog rasta. Šta da kažem, čuvajte sebe i druge na cesti.